Mutarado uyu wa irathi 11 wakitwo na kigina kia ukuria wa matura kia NGCDF Roiro thukuru-ini wa muthingi wa Githurai Kimbo, thukuru uria wina arutwo makiria ya 3,400. Tondu uria muyo uria andu mari aingi noguo mathina makoragwo me maingi. Tariu ni turi na thina munene muno wa cioro, ni turakiirwo irathi 11 ni thirikari cigirite ciana ciana 1,500 a junior school na tutire na cioro, koguo no twende cioro nigetha ciana icio itigethia kuthi kunene. No turathi na mbere na kuhoya korwo kwahoteka kana tuone wabathiri angi moke matutaithiririe tondu cukuru no itu ina ciana nyingi muno, ina ciana ta 3,500. Mubunge wa Roiro Simon King'ara akiuga thirikari ni muteithiriirie gukinyaniria cioneki ciake na muno makiria hari ruhonge rwa githomo, akiuria aikari a gitaru giki kwaga gutirika thirikari. Ndikwenda kuria ni tamu cigana kana niki, nie ngwenda kuga nie ndi mwana wanyu na nie ni kwihotha ndihothete, tuone maendeleo yamekuja hapa. Hizi kabla zitakuja, sijui zitakujaje, lakini kabla zikuja. Lakini sasa kabla zitakuja nilikuwa kwa serikali au nje ya serikali. Siziki nikaa kwa serikali au nikaa nje ya serikali. Kwa ishara mkono kama kweli mwakonoka na maji kana serikali ne tutaithia ciana citu na biashara citu. Asanteni sana. Asanteni sana. Nimesema wale wako kando mkuje mketi hapo. Thukuru uyu wina arutwo makiria ya 3,000 na muoroto wa gwaka irathi ici ni kunyihanyihia muhatikano wa arutwo aya. Ngiribotera Inooro TV kuma Githurai Kimbo, ni njitagwo Moses Ngi.